Agyang naman ing Ginoo anyang gampanan ng kayang misyon, may yapa ng may mili at tawong kayabeng apagkatiwalan. Man kanito, at inyang akayabeng ganap king kayang tungkulan. May banggit la ring, lagyo na ring 12 alagad a piniling Ginoo, amiging apostol, ilarete ring 12 alagad a pigkaluban ng kayupayan, ban makapanabi ka ring mga rock espiritu at pakayap, king sablang sakit at kapanamdaman. Makanya ning papalad ning kwento ning ebanghelyo ing paganakakaniting pamigunam. Ning ating pakibatang pamangailangan, masanting nung ating tamong kayadwangan. Bado na mismo ning Ginoo dakal ing pamangailangan. Lalo na't po ang akit no ring nakalataw at kalunusan akakit ng lamoto palang alang pastol. At minsan siya biyana na naman din kayang alagad ding manalangin laban mitubod diyang dakalpang talapawobra ing Diyos na ning palutan. Kini akakit na ning Ginoo ing atin niyang kailangan talagang akayabe at akayantabe king kayang misyon. Anya yung panagkat na kiyakatamo ning kwento ning ebanghelyo, mamilitang kayabeng apagtiwalan ban akayantabeng ganap king tungkulan. King pamamunta Kenneth, yung kung yining kayabe. Dati kayong parishioner ka rin niya king sapa. Pero ngayon makayantabi ka na ako. Kasi makabakasyon daw. Mag-aral niya king Pampanga State University, AJ Malonzo. At kaba mo mang makabakasyon, sasawp niya king parokya. Maragol mo namang bagay, siyempre, yung ating makayantabi, po ang ating kung gagawan. Kalupamonan din na may mendisyong bali, nung waman may man sakop. Pero may kapagpaalam naman kang among third di mangulabnan. Kaya tayo kasing Ridgetown, 1. Uling boundary meeting dalan, kaya tayo yung kasumangin. At dining pamilyang kalakyan na Takahashi, ing tutunan yan, medyang pamikatagon may kaantabe kaniting pamilya, kalakyan. Yang atsuko pa ka rin king San Matias. Uling ima ng Carl Kalakyan, Sister Nadida, magobraya king munisipyo ng Santo Tomas. At kitang panahon na Chuko San Matias, brain tumor yung kayang asawa, Brother Augusto Kalakyan. Kanita, tatagon ka rin healing mass, pero niyang milipat ko king Lourdes Sites Subdivision, king Parish of the Lord Ascension, may yapan ng sinduing pamagaten king healing mass. At kitang may labasang November, may katagon lang healing mass, kukwento ng Sister Nelida, may bawas siya itang dagol na nitang bukol king buntok ng kayang asawa. At kay ba't ni mapilang bulan, king grasya ng apong Ginoo, man may opera, pero kabunya mo may wala itang tumor, king buntok ng kayang asawa. Nandin, may kapikit, may kapiabe kayang pasibayo, uling house blessing ng karelang anak. At atsula naman dito yung may asawa. Makayantabi, king karelang anak ni Carl. Kaya ni mayakit no makananong mamayang pamigatago ng Diyos, ban kanito, at tintamong asopan at tintamong ayan tabayanan. At kanito, midyan pang pamigatagon, makayantabi mo naman, kaluparening pengari, karing anak da, at nanggana, inga po, ang makayantabi, kaya tanggim pa na napamag-bless king karelang bali. Makanyanta mong marapat mong pasalamat king apong Ginoo. Uling king kaya katang pamibiyebe, lalo na king kanya-kanya tang misyong gagampanan. Kawangis ning Ginoo,
may kadatin katintamong kayabe, amaging dalan ban kanita apagkatiwalan, at akayan tabi laking kakatamong tungkulan. Yan namong Webis, balang alas 7:30 ning bengi king programang KLNJ o King Lagyo ng Jesus. Mag-anam na yung banwa kanyan. At karagula bagi, niya pa mong pilot episode iting healing program ning kakatamong radio station kaya king Archdiocese San Fernando, Pampanga, DWB 91.9 Bright FM. Makasaw, karing masakit. Mo ganyang pilot episode ang yang kapilan pa mo kasalungsungan mag-healing program king KLNJ at metong karing avid viewer. Dati kong parishioner mo naman, si Hermana, Sister Jane Canlas Laranjo, ing kabud na mo, may namdamang matinding sakit king at siyan. Bigdalang takot, uling, at niya palang ultimatum king doktor na ustong may sakit at siyan at enaapi bata. Senyalis ito, magpadala na ikong ospital, uling at inyang gallstone. May namdamang takot, pero may niyad panalangin, kabang mag-healing program last Thursday. At kay ba't may paldan, may nako sakit at siyan, at ena pepadala king ospital king kayang asawa. Pepa yung tabi man king kayang asawa, Tita Romel, sabi na kanong Tita Jane, nung talagang ako nagyo, ipulay mo ko ospital. Pero salamat, may kuway kayong pangadi, at atin niyang grasyang pigalob, ingapong Ginoo. Ako man mismo, aranasan ko. Kasi niyang misan, bigsilbing partner ko, kay KLNJ, Brother Jeffrey Gomez. Pag nasa ako sanang sunduke, ing programa, hanggang akong dili, uning Sister Doris, tinutulyo. Di, Father, mahirap kung ikaw lang. Kaya siya tuloy yung pumalit kay Brother Jeff. Hindi lang minsan, hindi lang pangalawang beses, pangatlo, hindi ko lang alam kung nakailang beses nang umupo. Kapalit ni Brother Jeff, Sister Doris, nakailang beses ka na sa KLNJ. Pero minsan hindi ka rin umubra, may napakiusapan na member din ng Bright FM family. Anong araw siya sa Barkadan kay Kristo? Thursday edition. Tamang-tama pala. Merong Barkadan kay Kristo. At twice ka na niyang pinalitan din. Ikaw na dapat papalit kay Brother Jeff. Napalitan din ni Sister Daisy. So, inimeto yung patutuna, karagula bagay tintang akakayabe, at karing akayabe tamo, at tintang akakayan tabi, pan kaniti, tang kaya katang misyon, akwata mong agampanan. At niya itiing adwa na kaya katamo ning ebanghelyo, at tintang kanya-kanyang misyon, tungkulan, pakikwanan tamo iting gampanan, at tintang kayabe, mamili tamong pagkatiwalan, ban kanita tintang akayan tabi, king gagampanan tamong tungkulan. Panagkat na, ing ebanghelyo, kaniting pamigunam, mamilitang kayabeng apagtiwalan, ban akayan tabing ganap, king tungkulan.